ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu, ista ona autostrada pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rato. Dobro, ipak potrebno je da nastupim odmah i za izlaganje gospodina Karadžića. Naime, njegovo izlaganje, njegov način izlaganja, njegove poruke, možda na najbolji način objašnjavaju zašto mi i možda nećemo više da ostanemo u Jugoslaviji. To večeras govorim o... Njegov način, njegove poruke možda objašnjavaju zašto i drugi neće da ostanu u toj Jugoslaviji. Takvu Jugoslaviju kakvu hoće gospodin Karadžić više niko neće. Neće više niko možda osim srpskog naroda. Međutim, jer Karadžić je samo izraz jednog načina, mišljenja, jednog pristupa, mi smo se sve nadali i nadamo se i dalje da će proraditi, da se naša nada, da će srpski narod doći do svoje demokratske tradicije. Da će srpski narod otkriti one zalihe demokratske tradicije koje imaju i koje ga odlikuju. Po kome je bio poznat u svijetu. Ovo što se radi danas, ovo ne služi na čast srpskog naroda. Ovaj način istupanja, ove prijetnje koje se iskazuju. Muslimanski narod neće nestati. To ja poručujem gospodinu Karadžiću.